Karbi Anglong District Congress Committee KADC atumpen patir piponsi DC Office along an memorandum kipida. Dok muka ahitialong ihumakulat mikichu. Karbi like Àbirta kilangwer arab do anapan sitami nilihin pen kardom nang pajur ikla kardom pini Arnikangsam Àbirta along pen nili samireng mirti mongpi totang te pini Arnikangsam Àbirta ang ton pen arjuponik tha Sonsi patumin miphai inkoi Arni Karbi Anglong District Congress Committee atumpen patir piponsi dipualong tharna pedopon Vidya Singh rong pipen pherangke athengno lamthe pachini dun lake Pini dharna pedopon nang kok laki kedamtang Arni Guwahati rong sopialong advocate Midul Islam Amonit procession dam bomahut police atum tengkheng dunpen apran dam nang kok laso puthak pini dharna pedopon nang kok lapen alam nitum smart meter lapen ki Manipur along kachar bosai alam aputhak sita pedopon pusi pherangke thengno nang pachini dun tang de alang nitum ben kaning je pon alam thile arjupon iksina news report Karbi Live. Kardom, itum Karbi District Congress Committee hinpen, nang hajon ajo itum dak District Commissioner arideng itum Karbi District Congress Committee hinpen isi memorandum pajirlo, aso memorandum kala pahelo, nang tuma thelong thaipo nilutum pini District Committee hinpen isi dharna padudo, aso dharna banglalo patu midik Guwahati lo isi incident dolo, nilutum leader lo lapelang le advocate Midul Islam. Alang di representatif nama mohon masih la polis tum tiarga sebadun pina masih alang di apa nam juilo. Asal posi itu ke protes pina ada dharna dobam na to dobam lah. Asi asal dharna kedo along aku patut smart meter pun thak itu pupon lah pengke isi kaya lah pene Manipur long. So aku tu nalam tu itu pupon lah yo. Asi asal pun thak sini tu kadiman. Apa lo tu media aku tu nalang bang. Ili tum kopso chigi sokona ke dolong lok ma asa so puthak si mane judicial inquiry padona gi itu men demand lo apa so phi alang tum non bikang chom episode na soma bhani tum do tum phan si compensation pine bi tum ke demand dolo dem tekang lo asila so puthak si pi tum kipikang heding ke ja simet pe keno theklong lo eta homlong seta ba karblong boita homke tum ke majok ta si ini arait domati di ho thang tholo nangli peacefully ason demonstration time puna ba peacefully na person ke dam puna isi udhikar domati din so arait bang no tum BJP sarkar ba thaklo rasun to kalo asi nahai karjulong ke tum dispol se tum hala APCC present mata eras putar julong tare yo asi lahai puthak chokchi itu manta udhikar to kopo itu mata kopi ma ke dima itu pahang long nai ji peacefully pahang long nai ji itu chok chi thangthin mati di itu ke pu penesan paisa kompe mati dam vet claim vet so ji itu claim mati di klasa so phan ma ke pada mau paklam long nai lai lai jo aso posi itu ke jasme pet patu midiga khotane pensioning oilo silasung sok chedai polo asi aso pathak inquiry padon nai ji las komma ma ke chok chi hala phan hasti pi nai ji lapan hem sortum phan tangka pasa sapi ni pola itu DC Bank actually apa ke itu memorandum DC Bank ini hang memorandum pi mage itu governor pasi pidami ke address to governor apa ke alang di thudi si itu ke pilo lah alang di mage dapat pothai pi popula ase haba governor by action and committee di ase alang pothai pi popula Patumi matizong niphai ingkoi Arnikangsam por phai troxy rap minute ingkoi apor malom ihum cosmetic akulat me chupidet lapen labang so akulat ahem phua men laki sumen dolta lapen birta kirip tun long atengki current overload ajoini me ari hing me kichu ajok kulat along penaan ki jorason anki me cholaplo lapen kadok kawi kana hok laki lakpho an na hok ponlo news report Karbi Live.
Pini Arnikangsam Àbirta ke lapu an si kang ton pon iklo do methak mi kurwang thu.